Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Selma at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpat ti asawak, ngam saan ang nakaanos kanyak nga asawa na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Selma. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Asino, dyan nadamag ko nga intulod mo kano dyan balay dati pinalingke na, ha? Houston! Di ka agibuong! Asino dyan tulod mo, babae? Nilanda, nagadong amin ti imat na. Kat kaasimat, iso at tinulong akon. Di ko namkit di, kurso na damday jay alanda. Kasta manan adagos ti panunot mon. Pudnumat, dito pa'y tulungan ti nagduma, si kantukit din. Nairanamot asyak ti kagiddan na anag na. Awan mat sa bali. Apay ngamin ang makigidan kakenkwana, aber? No di ka talaga kurso na damday jay alanda. Sa bagay, insi na ti asawa na. Iso sige, soblata man. Houston, noon niya laditan ti sasawam. Makauma mo't tangiwat mo. Wan amok! Naumakan kanyak! Ngamin, kursunadam ni Landa! Sige lang! Mapankay dayan na! Houston kunakmat! Nakababain ka dagiti kaaruba numanghag daday tang ibagkam. Ay! Awan bebyan ko kadagita karuba! Kasan nga isudat yung ang pagpakan kanyak! Tadagita karuba! Day talang CCM! Iti chismis dati ang muda! Talaga na umahon kan ka, Selma! Makauma kan! Dita ka manlangan! Hoy! Rudy! Ang sabli ka dito! Sa di na di mo panang! Una yan tingiwat mo, Selma. Nakapigpig sa. Naglalaaw ka manaon. Kasanumat ngamin nanang. Pinanawan ak ni Rudy. Katagsarsarita kami pailaang. Ay na, amukan, Selma. Kababa hindi kasta nga aramid mo. Awan lakat agpukpukaw ka. Aramid ka di tinasaya at nga asawa da ita. Ay nananang, isakit yo man ang manugang yo, kat maditi inaramid na. Si Kati maditi aramid na anak kaw. Nasingput ti asawam. Kat awan pilawakan ko na. Iso amabalin ka day. Agbalbaliw ka matan. Awan mading aramid ko. Agbain ka kumamot ka dagiti kaarubam. Si kalati ka na yun nga agpukpukaw ditoy. Tuladam dagiti padam amisis ditoy. Naanos da nga asawa ken ina iti pagtaengan da. Sige, agawid kayo nanang. Umaydak lagayam sermunan. Nasingpet ti asawam, Selma. E dinto tasika, kat nakauy-uyong kakenkwana. Barsakam pa'y itinuan niya laditan. Gungguna na ah. Ay naanak ko agbalbaliw kan, sakbay amauma ti asawam ken ka. Nay, apay day tarupam, Selma. Agkurkurat-ratan. Manun ay ati tawon mo. Ha? Ni, apay ati rupak tinadlaw yo, tatapidot. Ay na, lakaya kon. Nga makitak latta ti kurtrat di tarupam. Pudno ka di, tata. One month. Bayamon ah. Ala, ikan akon iti sabon anabang no, tata. Oh, ato iti bayad ko. Ay na, Selma. Uray anya pa'y asabon ti aramatam di tarupam. Saanen ang maikat ti kuratrat na. Ti agas dayta. Kat isam kan katawa. Anya ti sasawam mo, tatapidot. Ana, saan nasayaat nga agong unget ka? Tano kasta, mapuno ti kuratrat di tarupam. Unang paiso. Madlaw dagiti kurutrat iti rupak. Ay, pudno tinakuna ni tatapidot. Anyamot ton. Kaslak mo't lagtaw-tawanan iti 50. Ay, Anda kagaya man. ne.
Apay day tabag. Papanam? Pumanaw akon dito balay. Anya? Nauma akon iti ugalim. Sana bale, tawan mo't anak ta. Isong ayos laeng, nga oray pumanawak. Apay? Asino tinangisukatam kanyak, ha? Asino? Awanan bibiyang mo. Ditakan. Pimanaw at talagan? Ti awanan bain? Saan ang mabalin nga isukat na iti sabali? Ipungot ko no asino man day ta babae! Nasabat ko iti dalan nila kay mo. Panawan na kakanon. Saan ang mabalin, nanang? Sa pulot ida iti babae na, kat pagtimug ida. Nagsarita kami, kat imbaga na no anya tirason no apay apanawan na kan. Gaputad da babae na dayta tinalawag. Pinanawan na ka ti asawa am gapo iti madinga ugali kan aramid mo. Saan na kan ngay ayatan ti asawa am? Wan kasta ti kunana, tadda ngamin babae na. Ay na anak ko no kastaman bilang, si kamot la ti aking basol. Nagsingpot ti asawam. Ngam kanayon mo mat abugkawan kan barsakan iti uray anya dita. Kwa? Iso akasano ama kaanos ngay. Sige laang, nanang. Awan bibiyang ko iti kayat ng aramidan. Nga uray addan sa bali a babae iti biyag na. Asin ang babae, nanang? Jak amaw. Ay, saan ang mabalin? Iti ka nitong agsabat ti dalan mi. Talaga pangatag! Agyaman ak nasabat ka dito'y dalan, pare Tasyo. Apay ka di, Mare. Nakita mo ka dino sa dino tayan ni Parem Rudy? Jack amo apay asap sa pulam. Gapot at da babae na. Ay na, Mare. Idi pay laang apagat atapam ni Pare Rudy nga adda babae na. Amo, Mare. Nataer nila kay mo. Nasingpot pay. Ngam nagalas ti aramid mo kankwana. Ha? Siguro, pinanawan na kan. Ngamin, naumaken ka. Nagalas mo't ngamin ti ugalim. Nagturod kamutan amang ibaga kanyak iti dayta? Amo, Mare. Nakasaysayaat ni Pare Rudy. Iso ano di mo saysayaatan ti panakilangin mo kankwana. Ay, talaga panawan na ka. Padasan na. Ang mga no agbabawi kanto, Mare. Isu asapulam nila kay mo. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Kan agbalbaliw kamutan, Mare Selma. Imayak nanang. Taumay ko ibaga an nauma akon iti anak yo. Ha? Jakon makaanos iti ugali na. Sipod pay. Nakauy-uyong kan nakaungungat. Awan ti nasaya at apan nakisarita na kanyak. Isula ka na yun ti husto ti aramid na. Barok, mabalin ka di nga urnusan nyo ti aming. Namin ano nakasta nanang. Da kayon tupay nga inana. Kat di nadenggan ti pamagbagayo kan kuana. Ay, jakman amo, iti dayjay nga anak ko. Nanang, pakawanan da ko ma. Ngem talaga na uma akon kini Selma. Jak kayatan ti agsubli ije balay. Agsina kamin. Amangan mo't no aginawan ti asawam, iso akas jay. Amuyo mat nga idi pay lang akas jay ti ugali na. Nakababainan na talaga kadagiti karuba. Ay, nukas tati ko ng barok. Ngam sapay la kumata maurnos yumutla ang ti amin. Tano mabalin, jak kumakayat nga agsina kayo. Nanang. Kat sa dinong arod ti ayan mo ita. Ijay balay dagiti dadakkel ko, nanang. Sige nga rod barok. Ngam pangaasim ko maha. Di mo isinsina ni Selma. No di kat urnusin nyo kumati relasyon yung agasawa. Panagkunakat saanan ama urnos pay, nanang. Gaputa talaga na uma akon kini Selma. Iso apakawanendak ko ma. Kasta timbaga ti asawam idi may dito'y balay. Nauma kanukan ka. Isinan akan. Sa dino kano ti ayan na?
Nagawid ijay balay dagiti naganak na. Kasta gaya ma. Pues, surutag ijay. No surutom ijay. Agkid daw ka iti pamakawan na. Kat urnusan yun ti amin. Apay, kayat mo ngagsina kayo? Saan Pues, ingka agkid daw iti pamakawan na. Kat agbalbaliw kamutag. Asideg akon iti balay dagiti dadakkel ni Rudy. Sapay ko ma, tada dita ni Rudy. Aday tan ti balay da. Ha? Ni Rudy day jaya. Nakatugaw iti paraangan. Kat, adda kasarsarita na a babae. Anya ti, inapurusan na ti abaga di babae. Hoy! Awanan kayo iti bain! Awanan kayo iti bain! Selma! Sika babae! Umay ka man! Hoy! Selma! Gusto na itan! Di mo ipungot ni Marta! Guston ko na! Aglablabas kan at talaga! Amom ka din no apay nga addan ni Marta ditoy, ha? Gaputa agsapol iti makasarsarita na. Gaputa agparparikot. Kinabil ti asawa na. Ha? Kayat na ti agkid daw iti balakan kanyak. Apay nga rod ngay naprusam ti abaga na. Inandingay ko laang. Apay, naskan ka ding aprusam ti abaga na no andingayam. Imay ka kadi, tapno umay nakapaan. Di la mabalin a pumanaw kan? Agawid tan ija balay. Saan ang asumurot kan ka? Agawid ka siksi ka. Anya? Saan akon nga agsublikan ka? Gaputa talaga adikan kayat. Nagbabawi ak anang ikalaisakan ka? Rudy, Iso a pumanaw kan? Kat saan kan nga agsubsublipay dito? Rudy, saan kumamot akas taa? Agawid tan ija balay. Saan ak asumurot kan ka? Nuan niya ti imbaga kininanang mo, tong palak. Kat saanen ang mabaliwan pay. Ngagsinatan? Wen, makamukan itibiyag mo. Awanan bibiyang ko kan ka. Saan ang mabalin? Saan ka di pa analawag kan ka ti amin? Saan kan akayat? Nagbabawi ak anang ikalaisakan ka. Di mo ka di maawatan day ta? Rudy, Iso a pumanaw kan. Ta saan kan akayat? Jak kayat ti asawa akas kan ka. kayat akon nga isina ni Rudy, nanang. Saan ako na kayat? Nagbabawi ka no anang ikalay sa kanyag. Nanang, pangasiyo. Da kayo ti makisarita kan kuana. Tagawidan. Iba kayong agbalbaliw akon. Saan mo nga ipapilit no din akan kayat? Tanalabit, napunasan ti panagayat na kan ka. Basol mo matlaeng anak ko. Kanayon kamot abagbagaan. Ngamawan mo't patyam. Anya nga ita. Agbalbaliw ako, nanang. Imbagam kumadaytakan ko ana Imbagag, ngam talaga kayat na kun nga isina. Kat anya nga ngarod. Basol mo matlaeng no apay. Sana, nang. Diyak kayat ngagsina kami iti asawag. Diyak kayat. Naimbag nga oras mo, Marta. Kastamot kan ka, Selma. Anya ti may paay ko. Agkidawak iti sorry kan ka. Gaputa impungot-pungot ka idi. Ha? Marta, mabalin ka di asika ti makisarita iti asawa. Nga agawidan iti balay. Apay, di mo ka di ammo nga imadayon ti asawam. Ha? Awanan, di tabalay da. Napan nagtrabaho ija Manila. Wen, kat di namat imbaga, no kaano ti panagsubli na. Kasta ka di. Nasarita na kanyak ti may papankan ka.
Sobra ka no ti kinaalas ti ugalim. Iso ako na, nga agpadpada kami iti sitwasyon. Marta, Ngam baliktad tinapasamak. Gaputan nila kay ko ti pimanaw. Insinan akon. Iti likodan ti kinasaya at kong asawa kan kuana. No pa'y kasta. Sana nasakit tinakam ko. Gaputarang gasmat nga asawa. Marta, Naku na kanyak ni Rudy. Asaan na kan nga ay ayatan. Iso nga imadayo. kaano ka no ti panagsubli ni Rudy, Marta? Di na matimbaga. Agbalbaliw kan, Selma. Ipakitam ti panagbalbaliw mo. Tauray sana makita nila kay mo. At least, at dadagiti kakaarubayo amang panagnag. Marta. Nasingpat ti asawam, Selma. Ngam sayang, tadi mo impatag. Agmaysan atawan asaan ang nagaw-awid ni Rudy, Mr. Lonely. Nagbalbaliwak matan. Nagsapulak iti panggadak. Kat adamot basit urnong ko. Kat aging gaita, ururayak pailaang ti panagsubli ni Rudy. Tuy pagayam mo, Salma. Pagayam Salma, agyaman nakitira ito'y apakasaritaam. Nasaya at met tako naman nagbalbaliw kan. Ala, sapay ko mga rod, tagsublinto ti asawam kan ka. Ket palagip da ito'y kadagiti addaan iti asawa. Asapay kuma, tapanagayat ken panangipateg ti agari kadakwada. Tapno agtultuloy latta ti kinatalinaay ken ragsag iti pamilyada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects June Rebutazo. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.